Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Jana 77-kilometr To'qmoq, Bishkek To'rg'ar yo'lida surab жатасыңар-го. Мына To'qmoqтан o'tgandan keyin bu mostni barыңар bilesіңер. Bu mostni o'tgandan keyin, bu mostda emas jana kamera. Görler turar emas tushunib atkan. Bu mostda yo'q al kamera. Bu mostda o'tgandan keyin bir 5 kilometr haydash kerak o'ydarak. O'sha yerda turadi. Hozir ko'rsatib beraman. Так, мына туғандар, Тоқмоқтан өткеннен кейін, жана мосттан өткеннен кейін, мына знак тұрады 90-ды. Бұл жерде Г-образный столба тұрады. Байқатсаңар болуш керек. Ошол столбада, қазір мен жанына тоқтойыншы. Бұл столбада мына екі камера тұрады. Bir камера түз өткөндөрдү кармайт, бұл полосаны. Экинчи камера көріп атсаңар керек. Ал сол жаққа бұрылып тұрады. Бұл встречканы тартады. То есть артыңардан, ар жақтан катуу келатсаңар, артыңардан тартып қалады бұл. Азыр мен силерге башкача көрсөтүп берейин. Так, кирлер, жакындатып көрсөтүп берейин. Мына туугандар, 77-километр Бишкек Торгар жолу, бул объездной жол. Бул жерде мына Тоқмоқтан өткөндөн кийин дагы айтып берейин. Тоқмоқтан өткөндөн кийин мост бар го, мост эмес, мосттон кийин бир 5 километрге жетпей, ошол жерде турат бул камера. Так, акырындатып коелу музыканы. Бұл биринчи камера бұл өзүнүн полосасын тартат. Жанында кошуна камерасы бұл встречканы тартат. Угол обзорду карасаңар, бұл деген бұл камерадан өткөндөн кийин бұл жерден эмес, примерно бир тетигиндей жерден тартат экен да. Алсыраак өткөндөн кийин тартат экен. Ошондуктан көнүмүш адат менен камеранын жанына акырын келип, аны камерадан өткөндөн кийин катуу газды басып этмей жок. Бүт баарын тартат. Штраф, очойгон штраф келет. Келе, колдун келишинче жол эрежесин бузбай, бир 5 минут эртерээк барат элем деп скоросту катуу баспай, үй бүлөлүк бюджетке чоң чыгымдарды алып келбей, аман эсен үйүмө жетели. Мына өйдө жактан келатканда да знак турат, туугандар. 90 деп знак турат. Көл жактан Бишкек жакка баратсаңар дагы знак турат. 42 километр сыяктуу айтып кеткендей. Бұл жағында камера жоқ, бұл тартқан жоқ. Мына бұл камера тартып ал сіздерді. Ойлап ала.